clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek u le thotran ni le thole ni te shitlang vain ka o an phui ve dewa kan da thei tari lova clear to lamte in mishia thiam na kan dila tuntruma hian UEFA Champions League in care result te in care tour fixture mai ba ka football thuleng te po thlirangai thla ho na kan nei le anga ka o lamte lo la fel lo ni chon in mishia thiam na kan dil ma sa ni se a tha o me Nizana UEFA Champions League round of 16 first leg in khel monam taka English Premier League club Aston Villa lamin harsalo tuklovin ne na anchanga anking pui Belgian champion night club Bruts goal thum goal khatin an ne he in khela hian mol nei tu Bruts lam heng goal sat tum som pakhat an neya Villa lam heng goal sat tum sari nei thungin in khel pum pui thlira po mol nei tu Bruts lam an thazoka ne na chan ko ai ro Villa lam an van nei ta thong he in khela heng goal alut ma khop maya in khel an tran chau 3 minute thum na leka Tyrone Mings sa ball khallu thatak atangin Yuri Telemans sa ball vorlu thatak atangin Leon Bailey chon ma an shroina goal aron khonga Villa lam hian minute li empo aral mai sikhat fain ma an shroi der ma se Bruts lam an bei dong do big lava an thora po singin minute som pani na Zoli sa siam sak atangin Maxim Dikaperson an sipur aron suta tlablian temit ani hian atung le letin arinom heminu hian farsa fa hun tha omle nol ma se gol dang alu bel lava farsa fa gol khat ve ve in pein an trin zui bok second half a hian Villa lam an van nei ta khop maya minute somriat pani na Club Bruts defender Michel chon anlama atilut palla Villa lamin ma an shroi zui bok goal lo tang rei vak lo minute somriat pariat na Villa lamin penalty an lo chuaka inan lakal me ka che chelem lo tak Marco Asensio chon penalty hi goal a chan tira goal dang lubel zui talavin Villa lam hian first leg ka away team nima se goal thum goal khathian ne na an chang zui ta ani second leg in la hi tun thani som pani zan lai pen dar khat le chan ve nei ani le don na Villa stadium a an khel to thungang Spanish La Liga club lian patni Real Madrid le Atletico Madrid te in matchana po Real Madrid avan nei zoka antranga Madrid derby hian Real lam hian goal ni goal khatin Atletico hi an ne in khel main borok atrang khop maya Atletico Madrid coach Simone chuan Brahim Diaz chu a in khel arin lo thu le Brahim Diaz chu ada san lo thu aron soisa umaya amai ro chu Brahim Diaz Real Madrid chakna goal khung tu ani ta thong he in khela hin Real lam heng game an thunun ne angreng khop maya goal shot tum som pathum ne hin Atletico lam heng goal shot tum ruk an nei ve boka ball possession ai ro anin thlau lutuk lo thong in khel monam takero ani chiange goal po alut ma khop maya minute lina leka Federico Valverde siam sang a train Brazil forward Rodrigo chan Real tan ma an shroina goal aron khonga ma an shroi rei angrenga minute somthum pani nairo an ma shroina an hlo ta thung galana siam sang atangin innalakal meka chetra mai Julian Alvarez on Atletico tana an sipur sudna goal aron khonga game borok po anung zui le first half a goal dang ero alubel zui talava second half minute somnga pangana goal kan mole Fener Merdia siam sang atangin Simonian asoi selta Brahim Diazon ma an shroina goal thatakin aron khung le tange nge ya hemi noa team pani te in Norton le vioma se goal dang alubel zui talava first leg bika Real Madrid hian an mola goal ni goal khatin Atletico Madrid hi anno ne zui ta ani second leg kinel na hi tun thani som pani zan lai pel dar khat le chan ve nei ani le don na Atletico Madrid stadium a in khel hi ani ve thung don ani German Bundesliga club Borussia Dortmund le French Ligue 1 club Lille te in matchona ero chakjok anom lo thunga in khel borok tang taka team patni te hi goal khat ve ve in pein an trin he in khela hian Borussia Dortmund hian in khel chung zong in targeta satrum khat an neya Lille lampo hian targeta sat hi trum khat chau an nei ve boka targeta an sat nei ang te hi goal an chantir ve ve thung
he in khela hian mol nei tu Borussia Dortmund lam hian base an phalo zoka li lam an van doi te po ati thei ome ma se minute somni pani na karem adeya mi chuan Borussia Dortmund tan ma an hruaina goal aron khunga first half a sikhat fain ma an hroi zui bok second half a li lam hian na takin an nor leta an thora po sengin minute somruk pariat na Jonathan David asiam sak atangin Hakon Hardelson chuanin an sipur aron suta heiba goal dang alubel zui talawa goal khat ve ve in pe hian an trin zui bok second leg in la hi tun thlani som pakhat zandar som pakhat le minute som panga hian nei ani dona Lille Stadium a Dortmund hi an leng lut ve thungang ni zana in khel nga event lo bera English Premier League club Arsenal lamin olsam takin ne na an chang ta thunga next round lut luk an nita an king puimol nei to PSV chu goal sari goal khat ngutin an lo sop PSV Stadium a in khel a hian mol nei to PSV hian goal shot tum som pani an nei ya Gunners lam hian goal shot tum som panga nei thongin goal finish konga an ti tha khop maya target a shot hi tum riat nei tum sari zet goal an khung thei an ne an finishing chuton tum chupui tak ane in khel munam taka hian goal kan mungal deuh zai zai maya minute som pariat na leka Declan Rice a siam sak atangin Gunners defender Jurgen Timber chon ma an hruaina goal aron khunga goal a lu tanga rei lote minute som ni pakhat na roll tharma ba peng tak nei ethan naweri chon an goal ni na akhung zui le hemi nu hian minute som ni pali na Arsenal player red card choi thei tak mai yellow card pek ania Arsenal team an boy tran tepo ati thei ome minute somthum pakhat nairo an boy lo zia an lan tir le ngala Mikel Merino chon an goal thumna khung zui le yin minute somthum panga na Arsenal coach Mikel Arteta chuan a hlau thong deuh nge Luis Kelly chu la chokin Calafiori alu tira ati fu ang reng phian mai minute somli pathum na PSV lam hian goal an khung ve tange nge a an goal nei chun ni turin nawalang chuan penalty goal a chan tira goal thum goal khatin first half big chu an trin zui bok second half a Arsenal bok an chungnung le ngala game an tran chautin minute somni pasari na an captain Martin Odegaard chun an goal li na aron khunga hun tampo aliam ha minute somni pariat na Ricardo Calafiori siam sak atangin Leandro Trossard chuan an goal nga na aron khung leya Arsenal hian an la du tok mai lo minute som sari pathum na Mikel Merino siam sak atrain Martin Odegaard chuan he in khela a goal ni na le goal khatama an hruaina goal aron khunga PSV lam hian an ngam lo hle minute som riat panga na Arsenalin an goal sarina an khung leya nawari ron thak tu che tha zet mai Calafiori chon Martin Odegaard siam sang atangin an goal sarina aron khung leya Gunners lam hian goal khung bel le ngei tumma se goal dang alu bel zui talawa goal sari goal khat ngotin mi khol team ni ma se ne na an changa round of 16 hi an lut chiang ta ati thei hial ome second leg kinel na hi thlathar lo tur ni som pani zan lai pel dar khat le chan ve hian nei ani don na Arsenal chon Emirates Stadium a PSV hi an lo mi khol don na next round lut chiang to tluka ngai an ne Arsenal team hian ne na an chan mai piala mariko tharro pui tak an siama UEFA Champions League chanchina away team home laka goal sari khung thei ma saber record an siama hetiang away team in home team laka goal sari an khung hi ala ngai lawa UEFA Champions League history a record ro pui tak Arsenal hian an siam ta an ne UEFA Champions League kinal na te hi zan in hian nei chun zom ani le don na zandar som phat le minute som panga hian Feyenoord chun Inter Milan team chu an lo mi khwal don na Feyenoord hi playoff a Italian Serie A club AC Milan chu lo pet la to tu an ni ya Inter Milan tan ne lo hi athiang lo turangai te po ati thei ome achan ber chu Italian Serie A la matlab tha mai kan ti AC Milan Inter Milan ina an huat mai khapet la tu an ni ya Inter Milan hian Feyenoord laka tlom an du lovin arinom Feyenoord team hi League Round B ka khan som pakona ni chung playoff khel turin an tlinga Inter Milan ero palina ni chungin direct in round of 16 hi anin pet kai thong zanina anin matson tur hi amu nom hle hin arinom team pani te tum ni anlo in matson towa
anin machon masak jok hian Fenyor team hi mi khol ni chungin goal khat fain hneina anlo chang towa anin machon nu nong zoka goal ni ve ve in pein anin hne toka hei bak hi chu UEFA competition a anin machon han clear le tur awm lem lo anni head to head a UEFA in albi ka chuan Fenyor an tha jok tin ani chu tuna anin machon tur po a hmu nom hle in arinom anni pahni baka hian German club lian pahni Bayern Munich le Leverkusen te anin machon don boka Bayern lam hi andrama mashwai mek tu anni ya Leverkusen lam hi Bundesliga champion lai anni bok season kalme ka po anin na khop maya team in Elber te po anlani chun zom bok chuti rolin tu hnai anin machon chawa ero Leverkusen lam an tha ang reng khop maya anin machon nu pali hi clear le ta illa Bayern Munich hi trum khatma chak lavin Leverkusen trum ni an chaka trum ni in ne tok an nei bok anin machon nu ber Bundesliga phei chuanin golom lavin in ne tok ma se Bayern Munich lam hian gol sat trum khatma an nei lo ani kha tun truma anin machon le tur po chak tur jok soi thiam har sa khop ani ati thei om me inkhel monam tak ani han bei sei ta phot illa League round B ka khan Bayern Munich he som pani na ni chunga tun round hi ronin pet kai an ni ya an machon tur Leverkusen lam ero paruk ni chunga direct in pet kai kha an ni thong tunge chak zo ka kan rin te po ha han soi le donang o heng ho ba ka hin in khel ngai ven lo tura Benfica le Barcelona te chu zan lai pel dar khat le chan ve anin machon don boka hei po hi in khel mu nom tak ani nge arinom Barcelona team he inela kalme ka che tha mai kha anniya point som pakonen panina ni chunga direct la 16 lut anniya Benfica an machon tur lam ero som parukna ni chunga playoff in pet kai le playoff Monaco team ne tun round ron lut anni ve boka tuna anin machon tur po a hmunom hle turangai anni team pani te European competition bi ka hian anin machon ngun ang reng khop maya anin machon masak ber hi kumsang khazako samruk pakhat final a khan aniya hemi tum hian Benfica hian Barcelona hi nein champion no moi an choya anin machon no bera hian kumsang ni somni pakhat somni pani season a khan aniya khami tum khan in team pani te golom lovin anin ne toka hemi mache group se cha vek hian Benfica in Barca hi sithum fain anlo ne to bok anin machon thau tun nai pathuma Barcelona hi tum khatma an chak lova tuna anin khel le tur po hian borok anei lian hle zanina in khel tur ngai ven lober tora zanlai peldar khat le chan vea French League 1 champion lai PSG lam chuan English Premier League te bulam ma shoi mek tu Liverpool team chu anlo machon don na anni patni in machon tur hi a hmunom hle in arinom probability tronga thlirin Liverpool hi chak ring jok an tam lova PSG hi 40% in chak an rin la yin Liverpool am hi 34% in chak an ring thonga draw result om thein hi 26% omin anda ve bok Liverpool team hi league round B ka khan khelriata points som ni pakhat nen pakhat na ni chunga la 16 lut an ni ya an machon tur PSG lam hi khelriata points som pathum nen som panga na ni chunga tun round ronin pet ka hi an ni ve bok in khel monam tak ani nge arinom PSG lam hian playoff a Brest team chu all sam takin an pet la thei boka in khel ma borok coach te borok po angai noma borok an siam thiam bok nen in khel ngai ven hlo tak ani ngei arinom team pani thei UEFA competition bi ka anin machon pahnia trum khat ve ve an chaka sangni som pariat som pako season a hang group khata an oma anin machon masaka Liverpool lam hian goal thum goal nin hne na an changa anin machon nong zoka Paris Saint-Germain lam hian goal ni goal khatin hne na an chang ve bok tuna anin machon tura tunge chak zoka kan rin hlom le inkhel result lam kal santaila football thuleng lama lut vele donang o Liverpool legend Robbie Fowler point ni zan lama khan thu thar aron nei vele ta Liverpool team tana ro pui taka lawin lan to Indian Super League lama tepo amel kan lo mu to Robbie Fowler chuan Mohamed Salah hi player thatak mai aniya Liverpool team in ani hi contract an zia pui lawa an chhuati rani chuan thilpoi tak a thlen ngei karing ani achan chu Mohamed Salah thak zo tur hi anom don lawa
tun generation a big ro chun ani hi player thaber ani ya Liverpool tan ani thak tu tur zon hi thil har satak ani ngei arinom mithar po han muta se Mohamed Salah ati thei chan veang po hi anti thei lawang ti hin a sei zui bok Manchester United coach Ruben Amorim po aron tong por vele ta khop maya tu naya media ten ankom na anche thatlo chungchang le ahmat soblian takte anzona chu aron changa Sporting Lisbon coach lui tuna United en Colta Ruben Amorim chuan in zona chana hi chu thil har satak ani season kalmek te hanzo phot se kadu dan angin thil ka kalpui thei to anga chumi huna chunin mabak eng tak kan nei ngei karing ani thil chiang ro football a hi chun thil danglam han thlen tir zung hi a har sa thina har san na tok zinga po ke ni hi kan om ve mek ani transfer ka man don le don lo chungchanga po thil har satak ani ya mithar senglu tur chan hetlap hian mi enga mazat ashal angai don na chutiang chu kan ti in karinga mithar po senglu kan tum nge yang ti in asoi zui bok tu na ya Ruben Amorim le Wayne Rooney ten borok an nei lian khop maya Wayne Rooney mi mol tiang zong tewin asoi zau maya Ruben Amoriman i kumangjat ve tho kaniya tuna ke chun United team ke in goal thei tin akhak ve zau bok ani kha tun nai chu Amorima ache thatok lo boka borok an nei lian khop mai Jose Kimmich point Cristiano Ronaldo chungchanga angai dan aron sei vele ta zau mai English Premier League club azom mai turanga an soi mek Jose Kimmich suan Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te hi player thatak anniya anni hi chu khovel dang atang ron kal ang mai anni amai ro chu an pahni hante bi ka chuan mi thanem zokin Lionel Messi du ma se ke chun Ronaldo hi a complete zokin ka hredewa kamatson ve towa ke ma bi ka chun Ronaldo hi matson har sa ka ti zok anni Lionel Messi chu ground ball a hlo ma Cristiano Ronaldo po a hlo ma ball ka nga ventel anga hi thil boi thak tak chu anni chu wang chunin hante wangin Ronaldo hi ven angai na sazokin ka hria tin Kimmich suan asoi Wayne Rooney point Rasmus Hojlund chungchanga angai dan aron sei veleta Wayne Rooney chon mitam takin Hojlund hi an sei sel thina alo khel to thina te kha han thlir le tawla United game nen chon thil danglam tak ani Hojlund hi ni ve tai la ke po kain siam tha thein karing bik lo nge kan hun lai te kha chu han thlir le ta ula senior player tha tak ten min hual vela thil kha har sa lo thin ani ti sual kan nein min thril zunga kan in siam tha thin bok tun din huna chon Hojlund hi han en ta ula senior player han thron tur anei lova a khel hian a khel ve mop ani ber mai chu ba ka United game hi amuang dul khop maya center forward tha tak tan po helai mun hi chu khel a harin karing ani defender te anring na sa ma center forward hian ti tur an nei lo ni berin ka hrebok tin Wayne Rooney chuan asoi Vinicius Junior point thu thar aron neya nizan na makhan media ten ankom na Real Madrid ta na rei tak in lan atum thu le Saudi Pro League ten en soizom ni thien ma se chu thu dik tok lo ani thu asaya Real Madrid legend ro puini atum mai ba ka game engum mazat khel atum thu asai hei mai ba ka hianin Vinicius Junior chan Ballon d'Or te chu mai ba ka trophy thanem tak UEFA Champions League La Liga le mimal choi moina te po Real Madrid ta na a khel layat don vek atum thu asai boka Ballon d'Or chu don alo la tum nge ni turangai anne Liverpool lampoint thu thar an nei vele ta nizana mahan Alex Krok news ramin atarlan dana Milos Kerkes chu senglu antum ngei thu tarlan ania news threng khat phei chon in rem na an nei pui thei don ni in antar lang to nge Milos Kerkes season kalmek amang thakop maya Bournemouth left back hi Liverpool lama kan mu mai tepo arinom chho tranta Sky Sport lamin atarlan dana Benjamin Sesko point tu an alien chho zel maya Arsenal mai ba ka United lam point senglu andu thu an sei vele ta ni hin Sky Sport lam hian antar lang Benjamin Sesko hi tun din huna a hlut na hi Euro mak ta doi somriat vel ni turangai ania hetiang za the chu ngam te chon an senglu thai mai arinom Arsenal lam point ni pui transfer kongka ain hon vele Kingsley Coman chu senglu antum tur thotarlan aron ni vele tatlat maya Coman senglu tur hian in Arsenal lam hian
aman za ta po sum the chonol anin huam thu an soi Kingsley Coman hi Bayern Munich ka hian a hlo tling ang reng khop maya league title som pali zet mai a choi towa cup trophy kan han ti ang chi po som pathum zet a choi to bok Coman hi Arsenal lama kan mu mai te po arinom Barcelona lam point Neymar chu senglu le an poi ti don lo nia thom ron len nuwa ni zan lama khan hi atak tak ani arinom thu tarlan ani vele tatlat maya Barcelona lam hian Neymar senglu hi an hre lo ni tura ngai anni Neymar hi Santos lama akal no ache chelem lo khop maya hemi wangin club lian te mit po atlung le to hle chu mai ba ka anram Brazil ta na inlan tura ko zinga po atel le towa Neymar hi ahun top lama Barca lama kan mu mai te po arinom Ruben Amorim chungchang po dale lokang o ani hi tun nai chu atong tam ang renga athu soite da tur atam reu mai Anthony ache that chungchang a zona zo ania Ruben Amorim chuan Anthony ache tha hi kalom ma kan player lo na chuak te an che tha hian min ti hlim hle ani kan ti ma an lo le don lo soi thei lo ma ila tun din muna chon lo na chuak an nia kan player an la ni na chen te po a chu wang chon an che tha hi ke ni lampo kan lo lom hle ani chu ti rolin Anthony chuan atlap hi han en le ta ula a khel na li khi ka soi sel ni lovin English Premier League ai chonin arum tok lova Premier League ai chon thataka inlan tur chon tharum nei that anga ya chu ke point ka chiang to hle ani La Liga hi ka soi sel ani lova ma se Spain ai chon English Premier League hi a har sa jok ti chiang tu ani ti hin Ruben Amorim chuan a soi Liverpool midfielder Harvey Elliott points for adu ta ni hin alanga Elliott hi tun din mona Liverpool a khelna mun achang tam tok lova Arne Slot noya ahlim lo ni in Football Insider lam chuan antar lang nipui transfer kongka ain hon vele English midfielder Elliott hian Liverpool acho san mai arinom Express News lamin atarlan dana Tottenham Hotspur plampoin lona an homek an forward Timo Werner chu angeta senglo an tumlo thu an soi chiang ta ni in alanga Tottenham Hotspur lam hian Timo Werner hi an du ni chon RB Leipzig ne na pau million pariat point panga pein an senglu theidon na ma se German forward hi ache thatok lova Tottenham Hotspur lam hian angeta senglu chu anin zuam talo ni in alang ta English Premier League champion lai season kalme ka talbuai mai Manchester City lampoin antlar hnung lam thuam chak an tum na konga Theo Hernandez su senglu an tum ngei thu ni jang khan puan anita ha team tok lamin atarlan dana kumsom ni pasari mi senglu tur hian Pep Guardiola po ain ring tok to hle ni in antar lang City lam hi antlar hnung lam thuam chak an mamo khop maya side defender an mamo na po asang hle Theo Hernandez si Pep Guardiola game khelna tangkai tak tura ngai ania Pep hian athlem lu mai te po arinom Liverpool coach Arne Slot po atongkam alo du tuilo ve ang ring khop mai Merseyside derby Everton nen anin ne tok tuma khan in khela zon huwa red card achoya atongkam angeyom hle ni tura ngai te po kan no ti ve sap ani kha alo ngei om ang ring khop mai Michael Oliver an red card apek chan ni zan ma khan puan anita Arne Slot hian Michael Oliver ne na tongkam moi lo tak amanga atongkam man then khatero tar lang lo taila YouTube la min strike te po a hloma chuwang chen handa lo tamaila atongkam pakhat ero da donang o Arne Slot chuan Michael Oliver ne na hian Premier League no moi kan choi lo ni chun nangma mo phurna ani don na nang hian min phat san chiang hle khain khela kan chak lo chan chun nangma hi enia Premier League kan choi lo chun nangma hi kan mo pu vekang che tin asoya hei bang atongkam man ero YouTube lam soi takangin an film khorsia chuwang chuan inda lo tamaila red card amut sanero aphu hle ti mayang o phot maya chuti rolin Ernesto Thian in khela zo nuwa ngaidam adila chu mai pialama athil ti chu angai to chian lo wang ani thu le athin non to lo tur thu te po asoi hial ani kha Manchester United legend Rio Ferdinand point to thar aneya Ballon d'Or dong tura arin arun soi Rio Ferdinand chon tun din mona mitam takin Mohamed Salah dong turin an ring hloma amai ro chu ke ka ngai dana Kylian Mbappe hi ani ain abuk ala rizzokin karsia
UEFA Champions League ka Real Madrid hi an champion ani ngat chuan Mohamed Salah hi engang poi no che tha se Kylian Mbappe hi atluk nga hin karing lo ani haible hanin vorlar ko nga Mohamed Salah in Mbappe hi achung nung zok don na chu advantage thatak ani bok Mbappe hin Salah ain Ballon d'Or adon masak zok karing ti hin asoi zui bok Arsenal ina shal an phalthu an saitak Gabriel Martinelli chu senglu an tumtur thu tarlan ani ya Martinelli mana hin Euro makdoi samli panga vel the chu an tum ni hin tarlan ani nge Arsenal lam hian sumtok nan an player engemaw zat chu shal an tum thu an lo sai chiang towa Martinelli po hi shal an phal zinga atel ni tarlan ani nge Barca lam an ron lang vata an senglu mai rin na te po alien zui ngal hle ole khati chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ha channel min ngai lut saka in chunga lom thuga soi tak meu ani soita kang khan ka channel min han ngai lut sang zel ula thu thar ngai nom tak te po kan ti chuak chho zel don ne